murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuba mumpaye ijambo. Nitwa Colonel Tadi Nshimiyimana Augustin uzwi ku izina rya Bora Manase. Iryo pete rya Colonel ndikomora mu mutwe tw'intwaro witwa FDLR. Mbere yuko ngira icyo mvuga nyakubahwa perezida wa repubulika, munyemerere mbashimire ineza n'urukundo mugirira abanyarwanda, kuko kuba nanjye ndi mu ntambwe imbere yanyu nk'iyazingana gutya n'urwo rukundo niyo neza ugirira abanyarwanda. Ntabwo wabishira ku munzane ngo bibare, ubu byandenze sinzi uko nabivuga. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ni igihunga. Nk'uko abambanjirije babivuze, ngiye kwivuga, ariko ibyo ngiye kuvuga muri rusange bo bavuze ibyubaka igihugu, ariyo mpamvu mfite ipfunwe ngiye kuvuga ahubwo ibitari byiza. Nkaba nsaba urubyiruko kugira ngo runtege amatwi, kuko abavuze bose bavuze aho bagejeje kandi heza, muri mu mutekano n'umunezero, hato ejo bitazabaponyuka. Kandi barakoze pe. Mvuka mu cyahoze ari komini Karago Irambura, mu kazu nk'uko n'uwavuze yabivuze. Mu kazu rero burya hariho abari mu kazu n'abari ku kazu. Buriya mu kazu nawe harimo ibibazo iwacu sinabiyoberwa, kuko nubwo nari muto nararebaga, nari mfite n'amahirwe yo kubimenya kubera ko ndi wo mu muryango runakomeye ko ndi mwishwa w'umukoloneli Twankundiye. Hari abo bita abahenda nabo bita abungura. Iyo wabaga utari mu iyo miryango wabaga uri ku kazu, abo nibo bari mu kazu. Muno ntekereza ko hari abantu b'iwacu nimbesha baranyomoza. Amashuri abanza nayize i Rugamba, ayisumbuye nyiga kuri Janja 94, nahunze ntari narangiza, nibwo ndi mu mwaka wa nyuma. 94 rero nahunze n'ababyeyi banje tuje Mugunga. Tugeze i Mugunga sindatindamo kubera ko bambanjije hari wabivuzeho. 96 inkambi zirasenyuka, zisenyutse kubera nyine amateka y'iwacu sinashobora kugaruka mu Rwanda, na ya ideology Hutu yari indimo sinagomba kugaruka, nakomeje mu mashyamba ya Kongo. Ndiruka ngeze itingitingi nsanga Colonel Renzaho ari kumwe n'abafaze barimo bashinga igisirikari, ubwo nanjye mba ndinjiye. Naho twize amezi 2 mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ubwo ari mu 97, haza ingabo za Rwanda Kabila zidukubita igitarako buri wese acukwe. Nje nibonye Brazzaville abantu bitirukorera. Noneho mutege neza amatwi mwarubyiruko mwe, kuva icyo gihe turi tingitingi kugeza buno, mu byumve neza niho ya ideology yacu Hutu, ideology yo kwanga Abatutsi kugira mu byumve neza, yatangiriye, kuko niho batangiye gusesera igisirikare cya Kongo kugeza uyu munsi. Mugende murabyumva neza. Turi i Brazzaville haje delegation itubwira ko twaza tugafasha ubutegetsi bwa Rwanda Kabila kurwanya Umututsi, tukamusubiza i Kigali yaturutse, kandi ko azaduherekeza ku giciro bizamusaba cyose. Twabyumvishe vuba, kuko kuvuga nyine Umututsi muri icyo gihe kwari nko sinzi uko nabyita, nabwo ibyo butekereje nibyo niko byari bimeze. Bazanye icyombo cyitwa Wagenya, turacuzura aho bita za Emfondo, naho bajyana ikindi cyombo. Abaye bari Central Africa nabo ONI cyangwa se HCR yabapakiye amakamyo ibazana aho bita kuri Poro, bambuka za Zongo, twese turguhura nyine muri Kongo. Ubwo rero icyomo nari ndimo cyasohora abantu bita Nsele. Ubwo interamwe twe turi kumwe n'aba Exfan no kuvuga ingabo zatsinzwe.
bo bashoboye kurira indege bagana za Kananga, abandi baje muri Equateur. Je nkomeza amasomo kubera ko nari naracikije nyine tingitingi ko nababwiye. Ntabwo ndavuga ahantu hose nize kuko iminota manzi tarabinyemerera, gusa nyakubahwa Perezida wa Repubulika amasomo nagomba kwiga muri FDL narayarangije, ari kuyobora section iporoto na les grandes unités, ndetse nongeraho na formation y'ubutasi yari kuriwe na Afandi Murenzi. Sa niba mubonye na hano. Ni ukuvuga ngo muri 1999 nuriye indege tuvuye Injiri tuje muri Equateur, nsangayo ibato y'123 yogoga na Major Mureramanzi. Tugezeyo naho ntitwamaze igihe kinini ko twamaze nk'amezi 6, n'ubundi ngabo ziva ahantu bitazawapina na za Businga ziraturasa, tuhungira muri Central Africa. Muri Central Africa duhunga hari koyi yavuye ahantu bita abuzi yacu, aho kugira ngo tugendane iradukwepa yigira hamwe n'abafake. Abafake nabo bita ni force armée congolaise. Ubwo na n'uyu munsi yo koyi iri muri ngabo za Kongo, n'uyu munsi nta makuru yaho yabo tufite. Tugeze Ibangi twurira indege itujanira Lubumbashi. Tugeze Lubumbashi n'ubundi badupakira mu makamyo tuje ahantu bita Pweto. Mu 2000 Pweto naho haratomba, intambara yaho yari imeze nabi, dukora désengagement tuje Kamina. Ayo naho nakoreye niyo formation y'ubutasi. Muri 2002 baduhaye persone non grata, FARDC ziraturasa. Ariko nubwo twe turi mu kigo ca Baka, hari harimo wari ex-fare mu gendarme witwaga Anacre, nibagiye izina rye rindi, wari waroherejwe na General Major chef d'état major twaroecha ngo aze arareba ibyo FDL ririmo amuhe raporo. Niwe atanze raporo no kutwataki Kamina, byaraboroheye kubera ko nyirumva bafite icitso, ku buryo kuva muri icyo kigo we yasigayemo n'amaporota 2 yacu. Ubu Anacre yagiye Kinshasa asanga nyine Ruecha na ya maporota 2, ubu ni koloneli akora muri Demiape Kinshasa. Ikindi navuga, icyo gihe turi Kamina twari dufite inkambi ahantu bita Rusuku, n'akandi gakambi kitwa Kica, n'akandi kitwa Chambombo, ni kurayira iriva Ikamina rigana Ikananga. Yari imiryango igera hafi yose hamwe 1500, kuko no mu gito yarimo benshi baranze kuza muri iyo nkambi. Uyu munsi izo nkambi ntabwo zikiriho, zabaye za site z'abakongomani. Abo ngabo bose babaye abakongomani, kandi barindwaga n'umumajor witwaga Adriye Kwitonda wo muri promotion 29 SM muri FARE. Uyu munsi bariyo. Amakuru dufite nuko abana twasizeyo n'abagiye bavuka ubu niba bari kuja kuri kadete aho bita ku Turabo Ikananga, bagenda nk'abakongomani. Ubwo rero dukomeze rwa rugendo na ndi muri Kamina, turazamutse tugiye mu mashyamba, turaje. Ubwo nge natangiye ibyiperereza nyine, nibonye Masisi na Rucuro. Ariko tugeze za Masisi habayeho ikintu cyitwa brassage. Brassage kwari gufata imitwe yitwaje intwaro ukazivanga n'ingabo za leta, nibyo bise brassage. Icyo gihe hari uwitwa Mbangu wabaga muri Kare hara muri Kabuzibiega, n'uwo bita Karatika. Abasirikare bafite bose barabafata barabajyana baja muri brassage. Uyu munsi Mbangu ni koloneli ayobora irejima muri Ituri, naho Karatika ni lieutenant colonel ayobora batayo ari Misisa aho bita muri Fizi. Mwumve ya FARDC kubwira urubyiruko bari bagerageza kunyumva cyane. Nyuma y'imyaka 4 muri 2009 habaye ibyo bita mixage. Mixage n'ubundi kwari guhuza ingabo zitari zaragiye muri brassage. Ubwo n'icyama cyaravutse cyitwa Pariko cyari kiyobowe witwa Mugabo Hasani, nawe umuto muri Masisi. Ariko iyo Pariko nayo mbibutse ko yashinzwe na General Omega Ipinga, anaforoma bakada bayo muri ya systeme nyine ya ideologie Hutu.
baje kugenda hari uyoboraga ibatayo muri iyo pareko witwa Jagwari, 1996 inkambi zisenyuka, uwo Jagwari ababyeyi be barapfuye, arerwa n'abakongomani, ubwo aja muri icyo cya pareko nyine, agenda ajanye n'amakoya abiri. Hari undi witwa Dariyo Hakizimana, nawe agenda yajanye n'ikoyi imwe. Uyu munsi Jagwari ni komanda regime Beni, ni koroneri. Uwo Dariyo Hakizimana ni lieutenant koroneri, abiyobora batayo iri kurwanira cyangwa se iri ifite defense iwarikare. Urumva ubwo ko natangiye abasirikare bamaze kuba benshi muri FARDC, kugenda ndababara ikoyi bundi akenshi ikoyi bigizwe n'amaproto atatu, iporoto akenshi bigizwe n'abasirikare 36, mugende murabara muri abasirikare bamaze kugerayo. Muri 2014 nabwo nahawe mission na General Omega, ubwo ngeze noneho mu kajagari nanje nateje cyo kurambabarira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko mwambabare n'ubundi deje hangaha burampavanye maîtrise ndi umunyarwanda, yiyongeye kuri lisansi navanye mutobo ya sinzi kuru nayita, kuko imutobo niho nabereye umunyarwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo gihe Omega ampa mission yo kuja kurundanya urubyiruko rwo muri Masisi, Rucuro na Karehe, kubera ko twari tuvuye mu ntambara ya Mutomboke, abasirikare badushizeho, hiyongiyeho indi operation yarabaye imbere yaho muri 2009 yitwaga umoja wetu, yari twabasirikare benshi dusigaye turi nkeho. Ampa message avuga tugende ubabwira uti ira Mutomboke mureba ntabwo ariyo, ahubwo inyuma hihisha umututsi kandi naza ari kwica, ntabwo azarobanura umuhutu wo mu Rwanda n'uwo muri Kongo, twese bazatwicira hamwe. Ariko icari objectif icari kigenderewe ni kihe? Kwari kugira ngo FDL ikomeze gukontrola na zone bavuyemo, kuko bazaba bafitemo abariye. Ikindi kwari kugira ngo bakomeze kugarida confiance ku baturage bo muri Masisi na Rucuro na Karehe. Noneho no kuba habaye ibibazo bashobora kuba babahisha, nicyo cyari kigenderewe. Ubwo narumviye mpita ntangira tourner ndamanuka nje Bukombo, abazi Bukombo abitwa za Kazuba, mpasanga General Dominda Ruhutse ayobora icyama cyitwa Semuse, ubungubu arabyemera babyakira vuba. Tumaze kuvugana na hamaze iminsi 3, nkomeza ngana muri Masisi muri Bashari Mukoto, ayitwa Nyabikeri mpahurira n'uwitwa Colonel Nzayi na Colonel Jean Marie Bonane, ubu ayobora icyama cyitwa Nyatura abazungu. Nkomeza muri Sud Masisi aho bita muri Nyamaboko, mpasanga aho bita Delta Dusabe Gashamar ari kumwe na Colonel Mangara. Noneho ndangeza urugendo rwanjye Irumbishi, aho nabonanye no bita Karume na Colonel Bizagwira, babyakira neza kugeza na n'uyu munsi baracyakorana. Ndagira ngo munyemerere noneho mbabwire, uretse abangabo maze kuvuga, mbabwire abandi bakada bafatiye amafunzo muri FDLR kandi bakaba bakomeye muri FRDC. Hari uwitwa Karendo Padiri. Karendo Padiri igisirikari cye ni afandi rwarakabije wamuhaye abantu bo kumuforoma, arangije kwiga yumva yizeye aje Kinshasa. Ubu niwe ushinzwe reserve muri Kongo Kinshasa. Hari Generali de Brigade Mugabo Hassan. Ura Mugabo Hassan tukiri mu makambi yari umukombata, turi mu makambi atarasenyuka, les ex-FARDC bohereje abantu bo kuja kwigisha abakombata. Ni ukuvuga ngo Mugabo ibitekerezo bye
n'ibya exfar cyangwa se ibyacu twari dufite ntaho bitani. Ubu nawe abikinshasa. Noneho hari n'uwo bita mwami bigembe, turi ku nkiko. Mwami bigembe ubundi yari umuhigi aho biti gatoye. Tugezeyo bamujana mu byo bitaga CN, Rumuri amuha abakadire bo kumuforoma, ababa umunyepolitike gutyo ukomeye, ubu niwe mwami wa gatoye. Ndagira ngo mbabwira handi imbaraga FDL zivana hatari abasirikari, abadepite. Hari hakurya habaho bita abadepite provincial n'abadepite national. Abadepite bose bakomoka aho twakontroraga ntibashobora gutora tutari twatora twebwe. Buriya ni ukuvuga hari abadepite national n'abadepite provincial twashizeho. Iyo umuturage yazaga gutora twabazaga twamubwira uwadutorera mbere yuko atora undi. Nko muri Masisi barabasaba ishimwe gutyo batowe Rubuga, barabasafaringanizi, basafari Nyagatare, bakirivita Sebujangwe, baseninga Habinshuti, bandayishimiye Juste. Ndetse muri Warikare witwa Munubo Juvenal. No muri Side hari witwa Bitakwira muri za Fizi. Baraba depite ni ukuvuga mbere yaho barazaga nyine bakanegosiya, bakabwira abayobozi icyo bazamarira FDL, ariko bakaza bafite amakori y'imiti, amakori y'amafaranga, birumvikana. Kuko muri FDL udafite ntabapfa kwakira nyine, namwe murabyumva kuko ni icyama nyine. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeye isano riri hagati ya FDL, Mayimayi, Nyatura n'ukuntu babaye abazarendo, ndetse Monisco, FARDC, abarundi, amasano nayahe. Ndabanza mpere ku barundi. Abambanjirije yavuze ukuntu hagiye kwigisha Burundi, ariko hari akantu yibagiwe. Hari radio yari radio Rwanda mbere mu 94. Twambuka ari hakurya hari umuntu wari uyifite witwaga niba ari Kayijuka, hari niba ntibeshe, cyangwa se Kayinamura, engineer Kayinamura. Twageze mu buhungiro ahita yijana Burundi. Ubu yitwa radio Rema, n'abasenedede bayifite bayikoresha. Iyo we n'uwitwa Kamanzi Jean Claude, ako wenda no kugira ngo hamwibutse, cyangwa niba atari by'ubwo nawe aragira. Noneho ngarutse ku barundi nongeye kugiye cyo mbavugaho. Abarundi bafite ideology yacu nyine ya Hutu yo kwanga Abatutsi, kuko CNDD FDD ishingura ubumbashi na za Pweto barenzaho babigize mu ruhari, bivugitse ngo bagendera ku mafunzo cyangwa ku nama abagisifari babaga babahaye. Na n'uyu munsi niyo bafite, kuko nagize amahirwe muri 2015, sinzi niba icyo gihe kuba nabamenya, nagize amahirwe ariko ndabazi neza. 2015 n'ubundi bampayeyo mission nk'umuntu warushinzwe iperereza ryo hanze, mara y'amezi 5. Icyo gihe Nkuru nziza yarakiriho, ariko nimugoroye batwaba turi nko kuri Hotel Dirac, nta bindi baga ari kupanga Abatutsi nibuze umwe cyangwa babiri kuntu barabica. Ni gutyo deja ari nk'umujenerali de brigade witwa Kararuza bamurasha ari yondi, baraye babitegura, nje sinari mbazi uretse kuba mbyumva babivuga. Ariko ideology ntabwo navaho n'abarundi bose mu byumve neza, ariko abasene FDD 80% ideology yabo ni yindi yacu yo kwanga Umututsi, cyane ko abitwa bagrikore barabakada bose ba Dismas abenshi bakoreye training twazikoreye hamwe. Nani babacumbikiye mu frere witwa Jeva barabana. Hari ikindi abarundi rero bahuriyeho na Monisco na FDL n'abazarendo, twabishira hano hafi kuri cya gitero cyabaye cya M23 ibarasa hari Goma. Buriya M23 yabatesheje ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo Monisco hariya muri Goma yabaga ishinzwe renseignement technique.
mu gihe FDLR yo yabaga ishinzwe gushaka nyuma yo ku butaka, kumenya uko RDF yideployinze nuko ku mupaka hameze, FARDC yo igashaka ibikoresho kugira ngo bazambuke bafite amakuru ahagije yo kurwana. Niyo babaga bari mu nama de coordination y'ukuntu ibitero bizagenda, coordination bayihaga FDLR, yari hagarariwe na Colonel Ruhinda uyoboraga Karapu. Ubwo babonye birapfuye rero, Kinshasa ihita ifata FDLR kubera wenda igitutu cy'amahanga, niko ntekereza. FDLR bayigira abazarendo. Abazarendo bisobanuye ngo abakunda igihugu. Bivugitse ngo uyu munsi FDLR ntiwayibona kuko ntiwayivangura na FARDC, ntiwayivangura na Nyatura, ntiwayivangura na Mayima yo kwa Karayire, ntiwayivangura n'abo basirikari bose kuko bo Kisekedi yabasize mu gatebo kamwe. Ndagira ngo munyemerere mbabwire aho ubushobozi n'umutungo FDLR bivana. FDLR yambuka ibintu byose byari byarayishizeho, ariko amafaranga ntibayabura n'ibikoresho ntibabibura. Ndahera ku bikoresho. Hari abantu bagiye batanga ibikoresho, ari nk'uwitwa Rugayi David, ni General de Brigade. Abenshi n'ubundi nk'abantu bize kuri Janja baramuzi kuko nanjye aranyigishije Janja. Bavuga ko akomoka muri Mutura, cyahoze ari Mutura. Yaduhaye ibikoresho abaturage bo muri groupement ya Ufamando ya mbere n'iya kabiri, bamaze ibyumweru bibiri bikora bayivana Iminova babizana Ikibuye twabaga. Hari uwo Colonel Tokolonga, General Major Mayanga, General de Brigade Mugabo. Abo bo batanze imbunda n'amasasu ku buryo kubivuga umubare byo nta nubwo nabishobora byinshi. Ariyo mpamvu turahagera, ikibazo cy'imbunda ziri hari ahantu ntabwo zireba igihugu kimwe. Tujya ku buhinzi, dushake no ku mafaranga, ubwo tugiye mu by'amafaranga tuvuye mu by'intwaro. FDLR foka ahantu twahingaga mpagereranije hasumba akarere kacu ka Nyabihu. Urebye nk'ikibaya cya Gishishe, cya Kibirizi, cya Kawumiro, urebye groupement ya Binza, ukareba aho bita za Kinyandoni, ukaza hano itongo za Kazaroho, ni ibibaya binini cyane. Kandi abaturage twakoreshaga babaga bafite sarongo iminsi 2 mu cyumweru bagomba kuduhingira, bakabona nabo kuja kwihingira. Kandi kuja guhinga, baje guhinga aho twabatishije hegitari tukabatisha $80. Yazanezamo akaduha ibiro 40 by'impungure cyangwa se by'ibishyimbo cyangwa se byasoye. Namwe ubwo murumva iyo myaka kuntengana. Tugeze inyakagera no hejuru ya Goma, ho twaragurishije nk'amasambu twahawe n'ababyeyi. Ni ahantu hanini cyane, hegitari twajaga turayigurisha $350. Abantu barahurura n'abategetsi baraza baragura nyine. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo FDLR yakwiye iyo hose ideology kabara yarambutse imipaka, kwirwanya niyo navuye, ntabwo FARDC byayorohera hatari mu kuboko kw'abandi bantu, kubera ko nababwiye ko bamaze kwivanga. Kwirwanya rero bireba abantu benshi. Mbere na mbere bibanza byatureba twebwe abanyarwanda, kuko muri twe harimo n'abatanga inkunga kuri FDLR batabizi. Hari abaturage bakura mu bakongomani ngo bashakire bene wabo, bababwire bere kuzirwa bataha ngo barakatiwe, ari kugira ngo bagume mu masambu yabo no mu mazu yabo, ubwo bakaba bagumishijeyo. Hari
abarundi ni abavuze ari na Kinshasa babateye inkunga, ariko nk'u Rwanda nk'ibihugu bya East Africa bimaze kumenya izo ntwaro zose zanyanyagiye muri kara karere, kubera ko ideology twari dufite nyine niyo gutsinsura umututsi, twamara gufata igihugu cy'u Rwanda tugakomereza mu Bugande, Kenya, tugakomeza muri Somalia, kuko u Rwanda ntabwo waruturamo uturanye n'abandi batutsi kandi ari abatutsi tugomba gutsinsura. Abantu rero barebera mu ndorerwamo ko FDLR ishaka u Rwanda rwonyine baribeshya cyane rwose, kandi na niyo ideology ya Kisekedi. Nta nubwo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika narangiza ntabashimiye igitekerezo cyiza mwagize cyo gushinga ikigo cya Mutobo. Hari ahantu narahageze haramvura, njyewe naje mfashwe, nagize ibyago nza mfashwe nk'umusirikari, nza nzi ko umututsi agiye kunyica, kumbi ahubwo bya binini nitaga ibyago nibyo navanye mu munezero. Narahageze baranyigisha mpava ndi umunyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, intore watoje ni nziza pe. Nje gusohoka muri faze ya 38 babona, kuko nahageze narashokonkoye mfite isharankima mu gahanga, ariko urabona uyu munsi ndi umusirimu. Baravuga bati birugiye kuba ikibazo kuri leta, bahita bampa akazi mba site manager hano Impazi, mpavana n'amafaranga ndetse nguri parcelle, ubwo ningira n'amahirwe nzabona yo kwiyubaka. Ibyo byose ni ukubera ubuyobozi bwizanye kwa Perezida wa Repubulika. Nkaba rero mbashimiye, Imana yakuduhaye, yaguhaye u Rwanda, yakuduhereye igihe. Murakoze.